Daniel. Daniel. ايوه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakomori ikao ngamjihundao hamwe masiwa ya Komori. Wakomori ikao ngamjihundao bonzemwe Komori. Yoti habitude haku hodo njia bomdo jioni wakati zile rahmanda zenu sha leo ikawajibu au ka za nyakati pia kasu permete hapa hazil tuzenu heza ndongo ze mishkila za ki personnel zilio ngai tungesao kazema sihu watamdajo kwa wasuli hunda honi ngetungesao mrukatushinda yarenga programu ya njia mbabi abonge kanzara jeri wone sembabi baiza rongo ikao zirifushia rone sembabi namna zerongo zilio masiwani ni mbabi kao ribembea mama Amina assalamu alaikum alafu ngasina siku ne karja rongo tena mosenga bondu wafikiri uri hulwa babano ikawandu kwa turongo wandu turamba babano uri hulwa Wakomori watukufu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kanza nifanye mada mbili banu ndandaru. Mada ya handani de yahusu dossier he malesbieni ngarujiri rejebanu riamba juzi ngarujiri riambe banu abaha. Mada ya bili de dialogue. Mada ya raru de suala ya domba. Ikauti ono moto shababi bani hangu hao manashe wangu hao muwangu ya wahia fanya video haruma page ya Banamaji Matin kantoshela nai bayishwa video ya itekeleza yabo ardizimwa yabo yemana yazimwa dabo yaone saukana mbosema kalima yomai shari sari renge makalima ya yamba abo ngardum rongoze moto banu leo hizo ya hamba ilima kado ya bili basikwe mnamwana mtiti kangulo serelaki ngute euteusa ne kama namtita tseusa wandu mrenga mshwara wandu mba ngwa ememyo kwa makalima moto yakawa yatekeleza na swifu Banamaji la domba yakauonesa hasa video yakaunijibu ha video naifanya na njoo muonesa banu tena nimweleze namna nimnike namna yala alikuwa banu kama utomtiti ha dizona hamba banu ha tseusa hao kambuzi fanya mtenje mikala wa uzamba banu kambuzi fanya mtenje yokole hasara de mwinye mbuzi shatsi ndola ya tidembuzi kembuzi yo ketina rongo shandola mwinye mbuzi abonge kemna ijomba ukopora na swifu hali wani abi au ya jadorongo na majagala ngardu details ngo izo bana sikaba sisi kwa ndo karjala haurudi kabati mruju kwa ushinda ya rishangaze kabati mruju kwa ushinda ya ribaye hanywa wakati kao baborono zori ziliyo bet salama rizambao risouria ezilo gendarmerie wa commandement afkandani rizitunda orizambao fadhalika ndongoze nyuma hapo tena bwana nyuma lazima muelewe kama hateza dembeni wanazaliwa nganjo zamba ikanga mziju juzi ntwamba dossier ya mbe ya dembeni ngabo wajibiwa ngabo watojibiwa na wanwandu waleelewa kama dossier ya sayanjia haruma serikali yokaija ya mji dossier ya domba ini dossier ya mji wa Banamaji inu dossier ya hemba jini kamili dora kautezwa shere ni abina bedu ngardu detayeban Wakomori hamadel na kanzanza mbebanu ili wakati utende ritrenga wakati mwinji tizama banu kanga ndoka hamba banu de suala ya malesbieni manale wote ono video on wadaze Wakomori mbuna wabariki wakaufa ya defamu wakauonesa ukana hari wakaulani sheitendosha huwa malesbieni jau alafu wasiwasari tukiwa mbabi karja tukiwa no wadaze mrele wendo shari tukiwa neukana leo wadaze wajuha na abunga bondongozi injiza jiri harumensi wandu wa ulawa wanawatiti wa violewa hamade motola faina kabondongozi injiza jiri harumensi za tongesa wadaze wakufa ya defamu lelo wajuhe walani yazitendwa shatido tokari dossier ya malesbieni bano dossier ya malesbieni tizamba video ya bira
kabani leo tido handa walo wana washo wafanya uchamfu wa kilesbiani Komori zo kweli ze daraja ngazenje zao Shabanu narelewa ukana bano dossier ya usuma lesbiani bwa Komori ritidiwaze kana wakati waezi ya ikililu kantweshela nayo mwandoni mwezi ya ikililu ngabo wanawashe timpakaru wavumbwe madzina bano wakawarengwa pasko wakaudotere mafoto hawazi na utonzana ze hawazi za hao warengwa wabeho magobani wanuko jajwa switi izo ngoro ze shele yao ngabo hata en colonel ikawa haba hanga musengo bonze affecte wa bonze hiyo wodi akaupanga ze ngo izo ngoro ze shele yao karata zidiwaza banu leo tido handa za aferi za kilesbiani zinu zijiru harumwensi mruna twangu hako ngazija habaha yende nzuani mtamdu ya nzuani yende yakeyu haruma weekend yaone ze nongozi ko ujiri yabo en vendredi samedi dimanche haruma ze plage za mzuani kamili hau mtamdu okiri kamnunge mtamdu ya nzuani mndu hajihisi hamabalange harumanti ndwa jina heze nongozi ko mndu akozi wonabo kubangu wa Komori ekestio ya lesbieni na ufiraji leo tido handa ziroha hao zindongozi leo yabo halafu ministre de la justice Jaya Madashamfi yasubuti jana yafanye point de presse au conference de presse ya doone saukana inuti ya Kiislamu halafu karna zenongo hizo zourisa hozamba shanga mzijua Jaya Madashamfi ngojuo mabani hao wafiro warengao wana watashonga wafira Jaya Madashamfi ministre de la justice ngozi juondro ye wanadamu kao wajirenga ukana kwa tutawala lena mwanamshe mzima shampaka wake waililu wajibi wao mabani hanyu mawaziri walo yabo e grupu ya gumsese homa weni ambude yende tabia hao wahaniyo bana baga tudovumbwe mazina wandu wao pia ngaonezi tabia hizo sha ngojoishia leo inu wandu watukiwa wanjia harumo dossier inu wa ikihama ban leo do handa wandu waishia ondo hamandazinu leo tido handa ufiraji ulio harumenti leo tido handa lesbieni ulio harumenti na mkeradhi babanu ma lesbieni wawajaye ya harumenti ya Komori rangu hali ngasina disaventa tizamba banu ze video ya biraila kangabo hata wadaze walona maye wa malukabo wabulia wana washayamanda watoto wana wa mabani ho wa wazaya wa wataushonga leo yinu karututaha wandu wabuhe mafundi hao wabuhe wadaze walaani tendwa shakilesbieni na ufiraji leo na wezi tendwa hizo harumenti ya hatu rangu zamani ngazambao haubanu matomatiti uzamna haramu banu nganyi wahara na wabandhi ya wandu shalelo inu ngamlani ubahari ngapo mrianda mwanamshe nda lolo maore iho ni mwanamshe mandae ijai vumbuliha ngapo wanawashe wandu watu wajua imaji watu wajua mejini hao watu wajua mazina hari warengwa wafungwa yabo maudu ngamjo wajua fungulwa wandu kwa tujua nda wabi kama ndongo madazini zunzika jaladi mustatag tukubane ya feri ya kiufiraji ni aferi ya kiulesbieni wanutinga zijabahi tumambiani kama nzuani hata wanaume wavayaongu za wanawashe 2012 tikanzuani bahitika haruma mashuhuli tiono mru hadu hamba bweni fifi wo mwanamme havaya ensemble ya vagaun lantiva ujabo haradi hende hatuwa havaya shikanzu wandu ngware maukoti na uteha shakwa tushemeza nkodo ebanu ngamanzao mdu abakana harientinga ngamiao harientinge juwe jao harientinge jao tukizinti kestio za leo bwa Komori zilongoza usu ziaferi za kiulesbiani zinu na ufiraji zindongo zilona hata madhamana wa daula walo yabo walone bazi hiyo ya ukana kwa na ujaulala na mwanamche mzima msidiwaze ukana ngabo hata mawaziri yabo ramajuzi mdu Jahumedi msaidie guru msese wode tabia yahe ndongo za kuchafu hamanda hizo ngari juao ye tabia ya gumsese homa weni ye ato wanro malahoni ya kajurenga mwanamche mzima uo mdulo waziri yabo bwa Komori yentinge joka uavance je izo Humedi msaidi kana usubuti asome hitima ya zihani au kaizo nungu ya zifanya urizijua au yajua au kamimi mzambo banu ngamjuo etwabia hii wanabanga todo karna ujo ngarjodo pema tore todingoni rambaze kweli mduja Humedi msaidi kana usubuti asome hitima ya hambe ekasomo hitima hamba ngusomo hitima wongu so ngutorenga mapesa ya be mazarifu yende yasome wabauseshe shio mbwani wasome ndrabo ili yaoneso wa Komori kakweli asomo hitima hana shaitwa bia hiyo ondu wongo onizo ufiraji huo ni harumenti kamili lesbiani huo uone harumenti kamili leo inu wazaze mjuhe mroho mijini hanyu
ama hame mbajini harme mabavu yonti pia mjeo faye de famu mlaani itendwa shahusu lesbieni shakamtulani itendwa shahema jeshi wafuma wananywa ini siku ofisidifu ulio harumenti yenti yangamia rangu mahaminane ya kamili rarengo mateka shangu tujeshi wandu wajue bahari wandu waishianu kuza lesbieni hamabo le uduhanda ze wandu wao na mweshele nrobo wa Komori kangarizamba bandu kabandu katiwa hezi ya ikililu wakawafungwa wandu wakawabamba yabo wakawa mahame yabo wakawa mabavu mandro jinabo hasibabu ndongo za helilo huyo ndongo za lesbieni koloneli uo harengo hafanywa ndongo hindi koloneli yakadainu na washewa wakauterema foto hawazi koloneli uo hafanywa ndongo hindi hatofungwa mezimine hafungulwa hardi hafektewa habahange bonze na banu jeshi afektewa bonze ya rume organigramu ya Komori ka jeshi kawe koloneli waliwa 1 million uja afektewa bonze yabo waliwa 2 million yabo ngwa tongo hizo daraja abo hata wanawashiwa ambao wafungwa hezi aferi za lesbian hizo ngojoishia wafungwa mezimine yabo wafungulwa kabatu jojwa switi kabatu jojwa tabarongo hakabanu tena kabati sharia harume sharia shirumlo mna livre rouge ya code penali kabati hata artikli ione saukana mwana washe wakanti watunzana wazingana naze ze waziza hao au wanaume ngwajua fungwa ndongo kadha yonde siku amande siku harume corona bala wandu wakaudore ngwa ufungwa bahi kilaba bahari wandu wapariswa msirini wakauswali artikli yaone samre pariswa msirini yafungwa yondai hani ndongo za msajaja zilio harumenti na kamna warani na mjuhe wazazi kwa elimu ndai ze haki za wanansi France ilio harumenti banu ngamlinda ondo bia mdailie ni ze haki za hanyu wa Komori shati ndongo za lesbieni na hizo jao na ufiraji huo utambalia ngari jua wandu wa Komori pia ministre de la justice jaya madashamfi wote mndo kangu toka ujaunike wandu leso hakawati mdulo na nduhuza kisiasa wokutina hanyu kisiasa kwamba nila washili wa hutua kwa tina haja nawe we mndu ikao juzi huka ministri wa Sambi huka director wa Lwatwani wakati wa Sambi lewe inuija dema na kao sukarla wa uzamba baruka banu azali ngumjuo nindro kiasa utosha kanyima tretre haukanyinyi ngamjoka danya elelo maudu ngamjoka danya mndu fulani ujo jabo ngujuo kanyinyi matretre omhima hanyu de zahanyu yabole mndu jajaya madashamfi kuna kao jabo do to leson na azalingu hujuo tabia hukawe mndu wa udore maruladi masusu ya kisiasa mapiti ya kisiasa majitole kado omhima hanyu mkeabo haini johuja muhimilie shakamtina vision kamtina hata mba urekebesha enti kamtina hata mba kapasite ya utofikiria enti ona mndu kao mrulo conseiller wa hari wa yo posto ya tukautungwa ya wa directeur de cabinet ya kanza ya nziheri hotel le héritage ya nziheri otaji parce que kwa yinu manki ya culture manki ya utoju habo tasimrare nge livre ya some hari wa ndwanzo wande sensi ya hatu walona capacité za hari wangu tukaona leso za urambia ngamjoka urambia hindi kamtina hata mbanongo itoka yonti ya ushinda mwende sensi ya hatu sodi msamu eshue de manazali ya mrambuani dabo kana mkamtina hata mbanongo ili ngamchongo ani bure bahi ndongo bahi za mafiti kamtina hata mba uwezo ya kamili ya ushinda nchi hatu ibarikiwa shabani nchi hatu maana ilo yabo hata leo sikarala wa uzamba da wandu mazehi wakana imani wakati wabira wakana hikma wakaura Mungu wa mazehi wala harumu arudhi hatu hiyo de maana nchi hiyo ya torora hata habaha shati madhalimu hamandanyi wandu wapeu hamandanyi wandu tihindu hamandanyi mwajamare ngentia hatu mwanza shangarjua okana Mwenyezi Mungu ajailia haba Hamadu Sorambula mweparwa naibu hauka azaliwa ngujua namna ya hanyu ngujua za tabia za hanyu juzi azalia kwa pashe mfumraro wanda Geneve yakaupa DRJ Komori leo usfai jihadi chef d'état major na tindila weha hofumbuni belu na Mustadrani president de l'assemblée wahimi walinda wa rais azali hata rais Jonji Yabala hanika usfai jihadi mhono hanika Mustadrano mhono hareme belu hauzo mhono ngonzo mnike hamremepi bwa Komori hanjia hanzahe kajamni komono ikauzi tabisha belu kajabaki hata rais apashia hajuhaji ndo hanjo garini henza parce que azali hawarambua tabia hao azali haresante ye sheki ya hoandu wamfanyia wandu hahe belu wae dia kahondo trésor yende arengema pesa cash 4 milliards ya investiture hajale azali hafanyiza hahe wajeni waja
shawa Komori kwa ja participe hasababu waringi mapesa yao yatoma bochoni aba hazalinge ngutaho yafanye taratibu ya mbilwa yafanye bila yajue eva ni mapesa ya njanda hubi yabule kama kauja leo tindila we hao fumbuni uje udotia wandu harma miharbati ushangaze wandu karinga we naezi leo inuri wone mduja Junaidi ya bale delegation hari bala delegation ila ngendo ya tahe belu ya delegation ya Ngongwe yamba jini ya hatu ya juu hari ngwanda o habelu wende watahe waziri Junaidi ya jenu wa ministry gouvernement jao ebanu bo Junaidi kutushinda waelewa ukana belu waeka tuhisi kamjuka ukabo waho mwanzo kai wende wawanilwa bali banu huju wanilwa nizo wafanya halafu asubuti harimba jini rangumba 19 village ya Ngongwe ngwajuha wende wadailie osoni mabelu wadailie Junaidi ya jenu wa ministry ya mwezi jao gouvernement jao ebanu wacho kabaja kawandu wankurana sima wa delegation kabaja kawandu wa dembeni harume delegation yao yabo yongo delegation ya mbajini ya mbajini West je delegation ya 19 village ya Ngongwe watu kamrum dembeni watu kamrum kurana sima shamba iza wandu jina wao yabo yo delegation ya pangi hana mnaje kaka mbajini ya Ngongwe kabati mrum kurani na dembeni yabo hizo ndrabo yote mbajini wao mabaha madzi wameza madzi kaungwanza wondo watahemba hindu wale na bantu bahaya umeyamba hindu mriale bahaya hurongole ya mji bahaya hurongole ya bavu nyi wandu mahimili ya azali wandu wanazijomba wahemba jini aju nyi wandu mmeyamba hindu mle chanyi tido wandu makilo bavu yatu na banu azali ngujuo ndro etwabia ya hanyu haukamu sahamu mononi namna hanyu ngari remwangaliani jao mahala ni mbira opia romo muhazini mwendao mu mashuhulini mwendao mu harumazenya fati mwendao haba haze kusurwa makani zote dizo mlonizo haukam samrambua kanganyi malibare na abo aboraha ngabo wandu abo mlona dhoma nabo kao azalika na utumlachani bahi kwa msailinu ngamjula lobao hezi tobia mzifanya una uchamfu murenda una wizi murendao mtirenge kama no azali ngungu wanungu mbimu soni shamanu kati mjou helele abo do zetu zijawezo mifumo ijawiyo kabatinzi ya hata mjokau jamshangaze wandu haumje mdo ambia wandu mnyanya kabati hata minyanya banu safara leo donc kanza ruonesa upande huo ukana aferi ya kilesbien inu ina aferi ya ki upedenu inu tinongo ya surprise argumenti haukayinu ndongo yandisa madhamana wa daula yandisa madhamana wa wonti pia kabati mru utoujua wa madhamana fulani na fulani banu mrakati banu helinu timpaka mrafanya listi garjuao wandu wa firao walomoroni garjuao wandu wa heavy ole malesbieni wao wende hata wachanji shensi muhamba de viole ngaru wajuao yabule winu mratijasha wadamba kana banu zaferi za viole wandu wa malesbieni ngarizilani u rijojibi wa wazazi wakofa ya defamu leo ikebala wajahufa ya defamu harumanongo zinji za jiri wandu wa ulo wana wandu wa titi wa viole wa hamadizo razamba banu mandoni abonge kanza harume madayo rionese mbabi ngarijia harume ya feri ya huse dialogue Wakomori ilire lewanendo Wakomori watukufu vanu rizamba harumaze video za bira ukana dialogue inu ngabo wanu kuka waishe dialogue wakama ngore maoni ya verses ya tanso za uzo uhea kange zo 12 zo enda hata 15 18 shamunyezi mungujwa jailia yendi hata ve ware mwani ya verses wa morteli direct wandu watuta waishe dialogue inu vumbudu grupu ya tindila weha na wasaya na gumsese homa weni yambude Wakomori wanu wafanya voti bana wako armenti ya Komori ze votizo ngabo bandi za maopoza wengi wamba kwa tutahaze votizo la kwa tuzi amini ngabo maopoza wamba wenga harumaze voti hamada sira wa Emilia sisira kwa tutahaze voti ze voti jazirelo wanji ya mbalbala armenti krizi reme hata leo amona ukata ile gouvernement rais afanya investiture nokatushinda ya kanti jimlisa yafanya gouvernement hasibabu dabu ya sata mahadisi nziani yende namna raelewa sisi tunafanya vya analysis abonge ye dialogue inu wanu inu kweli ya hoa Komori jimla shabano nsonge sade ze vote za bira yabo ze vote za bira zijazi za yamba hindu ambao dialogue wanunga haruma ze preliminaire zinu amadi zorko zamba azali hashwazise wandu watano wahema kandida washwazise ekipu ya hao wende wakiharma ze preliminaire wa tunde ze shartu ejo ka wende dialogue ngejo ka ufanywa da hozi hazi za lista
waonana mara mingi siku handani wandu wakaona na wandu wa dialogue inu wapange ze preliminaire yakawandisa de le 24 mai avant le 26 mai waja wandisoonana ili wandu waje wapange namna ya dialogue yabo. Leo sikarla wa uzamba kana haini mkomori ujihundo kange na fursa ya uone sambabize maunio ya haki ngeladimu yende yaone wanu makandida kolektifu ya makandida ili yatekeleze ezenongo yalondizo titoa example zinji ya maze video za bira kabanunga bwe question ya heze biesher za kufaranta usakomora bie za 2500 euro hata 2600 na imagine mndu ulo na wanawararu yanzo yadungane da ene mndu mshe huenda Komori wakati wa vacances ya bie ya 2600 hizo ralinga na wawandu waliwao 1200 euro na 1300 euro yedo mshahara wa Faransa hizo mengoni mweze ndongo za ladhimu wandu wende wazire shawiri harume dialogue ino rizonesa ngabwe question ya husu ma député wala dimu wa votewa diaspora wa do vote hizo mengoni mweze ndongo tena za ladhimu zitilwanziani harume dialogue ino banu tideze vote za birabahi sharka hanza ruonese ukana ngari yodo bahana kanza ni waswidi karna uju waleo wandu wamba kwa tutaha vote wandu wamba kwa tutamini ma vote wama opposant izo kweli shawo wamba ukana kwa tuzi amini ze vote na banu mzalihano wa dialogue inu zalihana home konti wa husuze vote ze vote zibiri nai ija izaya mbahindu ambao dialogue yabo haini mndu wanzo ya participer me dialogue inu ladimu ya kodingoni mwa wandu wanu wambangu watahoze vote makandida ni wandu wao himilia wonti pia shaka na ukiri leo banu hata societe civile ngejojo participer me dialogue inu sha de ila societe civile ya kubali kanga bo vote sha societe civile ya mbako tu yarma vote kwa na ujua ukubali ani wende wa participer me dialogue inu mana haini mri ya kubali kana ze vote zinu ngazendeleo hata wenda makandida harendezi hiba kweli zibiri nai shema na wandu wakubali kangabo dialogu dabwe namna ze vote zabira yabo haini kena ukiri leo wandu wamba kwa tutaha vote wende wambe yongo participe horma dialogu halafungu hapo wandu ma opposant watoka utaha ze vote zinu walo muoni iho watongo ufanya watongo urunga wandu mafu na utaha strategy par exemple harma ze vote zabira aize video zabira ili ke wandu pia waparwa harume dialogue kena uparo kiri wandu pia waparwa mana banu ngabo ntongesa de makandida vanu babiri vote vanu 2019 kabaja dialogue inu kejafanyishia azala continue hata 5 ans leo inu wajabu azalihana dialogue hasababu de ze vote bwa Komori yabo ngari parao haini mwanadamu hata wanu watoka utaze vote kan kweli ngwanzao wa participe harume dialogue na wende ndingoni mwe makandida no malideri wakawakubali kanga bo vote maana haini baishwa zihiba baishwa zibiri nai shawa zikubali na banu lazima rielewa ne ukana ziamfiri zinu yemana za wasule daraja inu wanu de makandida wanu watanu wanu wabzimane wa maguverneur wa hemasiwa wa Emilia abongele obwa Komori karna ujua uba nafasi wandu kao kwa jamba ze vote zinu tindongo rilona hajanizo ze vote zinu kartuzi amini azali kartina hata amini funae halafu leo yinu mje mwanzo di mbire muoni mwanzao ikem participe harume dialogue inu kaina uparokiri dialogue inu wa participe wandu watoka hata vote wandu wamba kwa tuta vote ngwanzao wate mharbati wa baha wandu wa participe wa behitu mwandu kwa banu ngala de wandu wambeza bira ibabiri vote zibiri nai wafanyi hauchwai kabati mbuto ujwa uchwai wabira bulumifu wafanyishiha no sankadifu wafanyishiha harumaze vote za hele 14 janvier dernier yabo haini mndu Mkomori ulona fikra ulona ujihisi ukana ngena namna ya ushinda ya nzo ya tekeleze fungu ya nzo ya tekeleze harume dialogue ngela dimu ya bire haruma pade mbili tizamba ngamrejezo harumaze video za bira nganza umri ya bire haruma delegation ya azali wanwa hezi haumri ya bire haruma kandida wan parce que wao de ma acteur principal wa he dialogue inu ijo kaunja nziani kamgwa benzi
ngari aminiu zenongoza initiative za rengo pia wazima ni makandida ranguba la hata leo haukazinu zibiri 2019 yegwanzima yunu ibiri nukarjao na zenongozi za rodia za waswili hamadi namna hizo waswili leo yede mana si wasayari amini ukana karna ujua leo ri conclure ya dialogue inu hakatika warake janjanziani kena uju karna ujua atupri Ridwani ndrongo kahari azalimu joka ujazi tenziani harume dialogue inu raha wando jakanti wa katashawiri za he dialogue ngabo wandu wenji walo hara wa babu hao eske banu ngam aminiu eske banu kana ufanjau eske banu no si wasaya ngari aminiu kana yezijoula wana dezijo twanziani na banu zinu sharti e dialogue inu mahadisi banu conclusion ijoka uroha banu ngajoka ufanywa pacte zisinyiwa wa malbitri community internationali na sozwini ngwa yabo zima hadisi pia ze preliminaires andisa ngatoka tufanyishi haruma ministeri fulani katufanyishi haruma wizara fulani au haruma direction fulani au presidency au assemblée marango siku ze preliminaires zinu zandisa hadisi redelegation ya heo makandida redelegation ya heo ya azali wandu ngatongo henda ufanye mahadisi opnuidi ula na sozwini yabo ngarantori wonese banukana ye dialogue inu iyo na fungu ku parce que inu ngejoka uzaya ndrongo zinji na banu ezijoka ulawa na harume dialogue nezi joka hamba harume dialogue nezi ebahanu yeliye lazima ifanyiwa e dialogue inu ne ujoka uyendesa nezi ani raha kabati ndrongo za kantiki rasmi isazala ndrapashia elandi hareje komori leo ngari umbao Mwenyezi Mungu rikemgu jo jamaa ya haja banu kamgwa benze ya tezenongo pia se structure nziani ili wandu avance abonge leo karna ujua uvandu nafasi wamba kwa ze voti zinu kwa tuzi amini wandu wamba ukana ze voti zinu kazina huwasidi wandu watawala amini ajuzo Mungu miraru kana ze voti kazina uresheha no ziresheha nai ndo ziresheha wajele lo inu wadiwa birema bavuni wadwenda watotele ukana harie dialogue inu ngelazimu yake hondu pia patukingwa elewa ukana ngejo birando haungwa nzo ndi itemtanga ijo mkini hatena yabo karna ujua ubandu wao nafasi mwamba kamtuta havoti yabo lelo inu ye dialogue inu ija sababu voti yabo ngiyo wajibu wandu linde wadungeze structure ne makandida wanu leo ngwa jailia ye commission ya endesi waone makandida ngabo wandu wabo ngabo kandida mumwali wa gouverneur ngabo kandida mzuani wa gouverneur watanganyana na wandu yabo wafanya clan ekipu wende watanganyana wandu wao ngo harume mahadisi ya preliminaire amfikiru kana ye mardia vira waonana raha kwa taonana tena si je me trompe pas ngaromba Mwenyezi Mungu kana dialogue inu ikemwando mwiso ya uzaya mashauri mema ya husuenti inshallah haukazo ndizo ruombele yao karna ujua ukoncluye ndongo banu ukabanu azalie deheli yahe banu azali banu yokiri mndu hafanya naye hata jaji mndu arendendo sababu hajiprene conscience hafikiri banu wote mtume abonge sisi ngari aminiu we dialogue inu na singari parao wanu makandida wazingare zihazara dha hao ndondo wakubaliane mwendo mzima wa ili ye mahadisianu ya waswili yenti jo roho harma shahida iliyo ijwa unji harma weu ijwa roho krizi iliyo wanruwa do shemeza wadamba ukana badi wadwe mahadisianu ya homofanyishia izo dizo nadhimu riombe dua haukabano ikaondwa kanti skarla wa uzamba ukabanu bwa komori hata ze famille hata ze association kangabo krizi wandu kanti wa hadisi shabala bahe eze ma concerne wakaunjia harume negotiation hata mahadisianu yafanyishie wandu wakautongese mahadisianu yafanyishie wanumba wandu wakautongese mahadisianu yandiso vumbulwa bwe kamarunda wandi makandida halafu lelo inu kena ukiri ze preliminaires andisa ha delegation ya Asma Nazali na delegation ya hema kandida kabati mru yabo ya tilo halafu wao wandu wao do de ma acteur waongo ndo yabo wafanyeze sharti wafanye mipango mema ijo ufayenti yezijoula wana harume dialogue insha Allah taala zifanywa federut wandu wazidunge na yabo dizortongo uzamba banu ekaesa conclusion sa iroha yabonga bo federut ye federut hiyo yonde ijo kautongesa wandu wande wawane bwana zenongo hizo zinjenziani shabu kina utokiri azalian kilo federut yabonge oblige wandu fanye gouvernement ya mtanganyiho reka collegial reka de union nationale hanamna ya ukawende wala wandu
waendewa wanezi la ndongoza tuanziani zambwa zinjenziani na banu narelewane ndoka na banu kabatina mna katide namna hiyo azali hapa nya investiture pourquoi yambango ardia continue mahadisi yanu yabuda yaelewao ukana kabati nzia ya avance raho ndoja kanti wa hadisi ngaromba Mwenyezi Mungu mahadisi yanu ya birendo ngaromba Mwenyezi Mungu mahadisi yanu ya bireha usalama watinje mahadisini hadi waremana makode paske makode yo ketina mana wema hiyo katina mana almuhimu ngariparawe makandida bana ukana nyima kandida ya opposition mwahima mwatende dialogue ino na mkane matomema na matomarambufu na hikma ya uwele wa ukana kamna ujua mwende maharume dialogue ino kaka muhadisi ezavira ngelazimu muhadisi ezavira ili muhunde shauri nezijao shaika kamjenda mama singa le banguzi ili basko wakumori walemewa wakumori wa hisatoma wakumori banusi wasari ngarijini kaumvu ili rirongoe banusha wakumori wa hisatoma wakumori warende ani waji hata mtu katujua hata ya conclure namnaje shanyi makandida haba hagarimu aminiuni siwasaya na mdungeze ndongozinu ziwasuliha salama ili maudu jerudo amba ukana wanduwanu wafanya ndongo kadha hata kadha ukayo ndo muhimu haini zijoka na hairi nensi Mwenyezi Mungu nazijailezi wasuli salama haini zijoka hairi ne masiwa haini zijoka ntimishinzi mema ya utoe krizi ya iliyo harumenti ya Komori Mwenyezi Mungu nazibuse miwango mema ya hairi ili wandu wa avance au wandu walemewa Komori ile mbelea Komori ngenshi unai wa Komori ngwanshi haudiro shabanu kena wandu watongo pikira hari watongo tahe maraiya wasoma bareni badi banu hulqa ya hatu ni namna rajihundra mtuona juzi ya investiture wa Komori wengi pia warantro mijini hao watawa wahanti ukana balanga bajuka ukabalbala harumenti wa Komori pia waruha moroni harume investiture parce que haini mru hanti ukana tindami ntubaki moroni shele donc yede namna yenti hatu sisi wandu ikao karjaparo juandu za nkodo yofana na hindi yabolelo inu karna utopara wa Komori wasoma bareni watosi hesa hiyo parce que wa Komori kwa jazoea za mferizinu za utama bare mroza bala ile juzi ya mtumbilizi la zabira janvier bala ila bahati na mmono kaka bajabira hata resistance hena mna ya henti ne hulqa ya hatu hakade zile sidi mamecheki ya hamba ba sisi ngasidingo nimwe ngasidingo niko anisikaripa ni swananti na banu hopa kwa karipa ni swananti tu kanti tinti si sawa na Tanzania si sawa na hakangwa unaze mishindia haonga sine hatu shade zinamna za umuyenshi ne mujitama abongele obo wa Komori ni makandida na mhubiro wa Komori mhubiro wa nanti haukaze nongozi sazi hamaji maisha ya danganyi hanga umadiro wa Komori walembelea dialogue inu ibire hendro hau salama na singari aminiu nasi angari aminiu ndondondro kiasi utosha ukane dialogue inu ngejo wasuli salama na aminiu ndondondro kane dialogue inu jo la wanabo ngazo twanziani kamgwa benze Mwenyezi Mungu yarinike njia njema za hairi ngamzio harume swala hiyo yabo ni njia harume dossier ya domba ke dossier ya domba inu ndo dossier ndo haini mru nende yafanya recherche harume video za hangu za zabira za mahajana dossier ya domba inu ngamuirambu ondo kesa utosha yabo lelo inu tinakauona mndo ya jebanu ya janshangaze hau ya jambe jao harimtujua jao ngamjuondro dossier ya domba inu na nakabati mwana mbajini yanda ya njia of harume dossier ya domba inu amandami abongele ho inu mimi tikaanza nuonese babibu wa Komori ukana dossier ya domba inu ngamuimetrize kesa utosha tizamba ze video ya bira ukana owandu wakaureu wakauraza leo uwe sukumdaza halifada ya hafa wao wandu abide wapanga ngamina ze shartu ngamina ze preuve yabolelo inu na swifu mbana majila domba wawahi wafanye video wakaanza wambe ukana wakahambaze ndogo ka abi kajaruma wandu abi yenduza halifada abi yetinduza halifada ukayengenduza halifada rjomone sukumdaza halifa ya hafa leo inu abi Musa kana kauja leo baharinge waziri ngwanzo ya hundesheo ngwanzo ya jihunde nende kabala yede kina ukaharingo ndo ya ngwanzo ya jihundezesheo ya jihezesheo bana majila domba kina uparukiri mzaza halifada hafu azali hende hasababu halifada abiwae hapara wandu habesha wandu vokali ngasina ze vokali
abi akaupara emrua abi mhuyo hamba Abu Sharafa waudu wandu wakautendeza ze movement ya ura azalie uu bana majila domba Abu Sharafa wa Komori ye moto uo de memdurati wa abi habe havokali haka uwaeleza namna wajofanya wareu maana yudo wakati abi ya loda imna idondo wa belu andi som promete kango jonda tepeje ngojonda directeur général des impôts bango udo kaniongo jore jei ngojonda jao lewe inu na swifu ho bana majila doma ngama zono hambe ukana mwana mumjini yeuka hazitendwa hindi kumdu kamde wakamimi mdembeni abo mimdembeni hindi tilocho katizalwa dembeni bo harimo mji dezitendwa abi mbana maji yakavoti bana maji abi mdadzahe kweli hapo habana maji amfikiri na mbaba hae sha abi kajazonesa mdadzahe hapo hamzi hadahu hamzi hafumbuni yabo abi yetimbana maji kweli kabati mrume yobahanu sha abi haji confirme mfumbuni hazitendwa pia yabo lelo inu kana ujua hukawaziri ekange na mvuu nendea jonese fumbuni haukayihundo hao abie mfumbuni yenti kamili ngwajua uka abie mfumbuni sha abitimba na majila domba mwana mumjini yeuka mumjini hazitendwa emila uzalendo hindishi tongesa abi Musa ya joka mfumbu bana majila domba ngarilinda umrambie na swifu bana majila domba kufanya video baishwa izimwa shanga manzordi urejei unonese ye dalilu ya kamru mjini utabekana mbana maji bamdazahe mwayo mdazahe waonda huu abi hafanya hindi bana maji ya utongesa kaye bana maji abi kena ukiri leo ya jeje ngonzo ya riazali ya renge dossier ya domba inu daina tindila we habelu watie mharbatu harumwe domba hadije ke hama wodo wanza we domba vanua domba rizamba ngarazerejeza oban leo wadomba ngojua unale banguzi wajua ka abi de kina haumwambe ukana Abu Sharafa bana majila domba imoto huo woti de memdurati wa abi na wode de teti wa heu ya kaurelo azali waudu wandu himilia abi leo wa Komori yabo lelo inu abi kuna ujua unome wa ministre ekakulinga unandongo lalika azali fumbuni babelu hakabo mahaminani akamili kaja paromtia azali fumbuni kirasmi kasbabunda ile jina lahe yabo lelo inu waja urengerele fanya zitaratibu hizo azali aje fumbuni wanduambe kana abi homo huja shanga una strategy ngamanza umbe azali bana majila domba yende aswali juma bana majila domba sha strategy kwa sababu ndanyi shatido bana maji na bonga bo deputy ulo harumo itahidi wombe na maji habaha ngabo ngamanzo mleo inu abi ngwanzo hariwa manotablu wende waonane wa hedomba manotablu wa domba wanzo wende bet salama wende waonane na azali shamze mustahiyati kayabo yabo abi wewe ngabona sheo endo bi daibi ngazija yala dimu itanganye ya notabilite kale ode mbagazija le kale demba jini da yorimze mustahi wonde badem mdumdu hazimu ya baki harumemba jini habaha halafu abi mwanzo vile strategy ukaharimze mustahiyati ka haruma delegation ya domba hawu ya kibanda maji shangodo wakreye wa hao bahari ngaona wana mapesa nguni ko wandu hariabo wonga bobu haole wandu wabana maji wambe abi mbada maji bahari nguni ko wandu wana 10,000 na wana 5,000 vanu wandu wajua o strategy wandu wajua ngabati wadomba ngwajua zenongo abi yazifanya hiyo wadomba ngwajua zenongo belu yazifanya hiyo lewe inu belu kana ujua leo ya jerende domba tihindu ya shangiriwa ni abi halafu lenu abi haringe ministry ngwanzo leo ya jonese ya jikonfirme kahari mdadzahe hapo bana maji la domba shamdadzahe timfumbuni mimi uhatu bana maji wembana maji sababu hindi bo abi wembana maji ujo kambana maji engebo akaonda dahoni hubali ya envelope ndio utobo msirijo jumuhamba inde ya dahangu ujo kawembana maji bo abi engebo ani mdadzaho ya hafa wende huto urenge wandu watano hamba banu mdadzahangu hafuna rikunjo msirini hunu ruto fatiha wandu wa ile ukabankweli nguye sheleo zerasini zae sha abi kuja paroze shele zerasini za hao ukabo uka directeur des impôts kuja parozo nesta huja leo inu uko trésorier kuja parozo nesta kawemba na maji huja hufanye yada kuja parozo nesta kawemba na maji huja mdazao hafu kuja zonesa kawemba na maji lelo inu bwakanga bo balbala huitie balbala bana maji hurenge domba huihuzu daona belu mrende domba tihindu halafu lelo inu ngamanzo ikabo nyinyi dom joka utongese domba irejei waka azali hato avali hakaupashia
nganzo ye projet de loi ya urejeze domba wakane député mdomba yembeho à l'assemblée belu hay retardé daina abi hauta strategy ike wo ndo atongesa irejeyu vanu wanungwa juwao aliburo hakabo hazamba mkonsei ngarizeshele yao aliburo hazibe halwa l'assemblée député mustahi hatanganya hana liburo wande wadailie domba ili wakane député wa mdomba shaleo belu bwa komori hajaharambu wakaye pimba katui maîtrise haukahende harenge mbamfu ya kaudwanzi wa shawandu wa jawo jwetu abia yahe Abdullah Yahya ancien député Abdullah Yahya ulo conseiller wa la présidence ola mbre kawo ya kanasheo ho ufundi wahe ne dini ya kanyo ne mastehi shahaja hanjaharu mandrabo halafu ali Abdullah Yahya haja bisa belu ndrabo kwa tu maîtriser domba aye pimba hauka juzi ye pimba kwa javote azali ya votewa Dr. Salimu mane pimba ya tovote azali ya tovotewa ranguba la belu handiso jitwa ngwanzo ya hunde strategy ya toweyo la député ya mbeha pimba ili ya mrejeze domba sha azali de ya sezi sezerongozinu sha belu ngwanzo ya temu habatuka haelewa ukana kana uparo maîtrise ye pimba halafu nganzo hazisaidia ili ye député ya tolwa tena yode mana walu balabano abelu hasa hundu mharubati huo ukana katumetrize pimba keria towe député mpimba ya hizi saidie shangwanzo wadomba waelewe ukana belu dia zifanya daina abi na wadomba ujua njema warendwa ujua mbi warendwa vanu nyinyi kamtuto wa député mdomba kamtunda mte wa ndani walabda la halifa ile te président de l'assemblée havotewa ni député mdomba vanu zindrongo zakaya mwazitowa haupeu parce que mkauyenga alibura mkauonesa upeu na alibura mkauonesa ani mkabala alibura de wapeu leo inu mjanga mparoni aibu alibura nge tranquille alibura nge ancien ministre alibura nge tranquille haukaya alibura imana yalo tranquille dizo makaufikiri nizo zilio leo nge dans le tranquille juzi azali havote wa badamaji la domba ne domba na abo abi kabati mji wa hedomba wa unjia wafanya kampani fadhali kabada maji yabo mbenda majije belu kajasubuti enda bada maji na abo alibura kabo halifada kabo bayisho halifada ha Faransa shapara za telefoni banu ngabo za relation halifanu kabati mdu toujwa he namna ya halifada nazali na banu tena relelewa nendo ka halifada yeti karibu na azali hamataka hamanda nyima zulu unanya wa halifada na azali wo particulier ye siasa particulier halifati mru wa siasa shaye hana unanya wa hena azali watumba mpaka wazidi daraja za juu leo inu mjamtia mharbati mtia fitna mtia upeu wote ni halifada elimu kebala nyinyi do mlone mbajini do maîtriser yo just tonge sahabaha belu rango katia nommé directeur de cabinet chargé de la défense en 2016 haja créé mouvement yambao grand bajini ye mouvement grand bajini yo ijaizali hana abo wandu pia ngabo kawo ngongwe ngabo secrétaire d'état kapashia kapashia hajaba njazo tinaujua ni himiliemba hindu ambao grand bajini na mimi hatu ngongwe belu hajam tafit na balata hamheusa Juma Said Abdallah hajala même chose ha heusilo parce que hamba kana ujua udunga ndongo za grand bajini ija Junaidi hajabo heze kwezi no ufarizi kwa muhimu haya nomewa haja hafanya ze kwezi yabo hata hadungana na belu no fitna na bakano na harama maji wa Bakari wala député nrabo ila ndomoni haja bala wa dungu mba fitna wala hata wadungu grand bajini hata habo belu na ya ile wakamgondo ya sengamani ngwanzo ike andiso ngwemba jini ngwanzo mbajini iti avance abaka bati grand bajini na kena ukiri ukihari habandu wanza uke ngabo itahidi ngabo mbajini ya ngongwe bobelu na abi haukajuzi mwa grand bajini yabone ibaki helilo maihanti ngejoka helilo maihanti aukanyido haba ile wakangwala rose twambwani wa mdumzima ngo kaburino mdumzima ngo boju wadiso tia fitna la ungua yondo bahanu wa Junaidi ya jaka urongo wandu wambajini wangongwe harivo wa wangongwe na wandu hata watoju hata miano ya ngongwe wende waone belu keza birazibiri wanojuji wa Junaidi ya nomewa yake waziri ilironese wandu wa mrema ilironese jau ni namna tuhanyonyi hakuba ngejo utina pisansi ebanu belu katushinda ya jiwania ranzi
bahya joba kanangu wanio Junaidi ebanu Junaidi kaja kaujionesa kaento shablo so ni mafatihu zabari ndile watu waliana na fatihu de il en feria heze 30,000 yo za Alkamar Lodge mané dossier facturia fanyisha ya Alkamar Lodge dévoilé wa no wenye Alkamar Lodge wa dévoilé de tongesa Junaidi ya poaze mvu ya rende hatihindu ya kautolo harume commission ya investiture senongo hizo zonti pia za jihiri kastuni kawandu pisansi za kanga mjoka ukabo na banu belu ranzi hajokana mvu ya jibwe masuala ya udiswane raisi ukana banu mapesa ya eze 4 miliari za investiture ngizo ndahu wenda basikwe belu wae kajaruma mndu henda wa trezori ende azirenge hatuenda wae ampersoni harenge mapesa ato garini hede ujuhe namna ya swarifu ya boye ka swarifu ndo haswarifu nai sha azali ngwanzo ya juwe bila namna zirongo mapesa ya swarifu haukasali hajire sante kwa Komori kwa jaka ostadi ya Maluzini abongele wo ya feri ya domba inu waini mndu wanzo ya rongo ya feri ya domba inu na ke makini mananga irijua ondro ya feri ya domba inu tinongo kaunge joka uja ke simple wangu intinongo simple leo abi nganzo assume uji declare officiel hukana wemdomba mbadamaji au wemfumbuni shayo isazibiri kuna kwa ujo ukembadamaji na isazibiri wabadamaji ngondo warenge le kanka haba nezitendo za pia huzifanya fumbuni kuna ujo ukembadamaji le lobo abi na nanywa badamaji na mjusezi to muonese ka kweli eti badamaji bahari leo inunga ujo kauda wadodo liba watoto dimili wambo kana ashe abiem badamaji yendu za yani tishemo to wona swifu azamba hamba abiem badamaji hata yendu za kayajonda ya rume wandu wamenyema dziho ya wamenyema dziho ya mzazi wa Halifaada hata wale azali huu na abo abiendu za Halifaada abietindu za Halifaada haukaya ata abia ka Komori no hamba katondo mazihoni kajendo mazihoni bana majibu mzaza Halifaada hafa yabo abi hakafumbuni kajendo mazihoni hendu zahe kamratize ndabo ngarjua uka abi belu wakana mpango wa urenda wanaomba jini nai vanu ngarijua ndondondo vanu badoka wandu abo badoka mototola doka directeur des impôts muhoro badoka Abdulaziz wa Omar Tamu yabo tena yemna ekipuo wakawatanganya wao wandu kawo wakabo harume serse wandu warumishia belu na abi watia fitna hata wandu wao warendwa tindu yabo leo inu kamna kauja lelo inu abina belu mdoliba wandu mapesa ukari na swifu bana majila domba ngujo kaujambe kana abiemba na maji kabo kweli yemba na maji yemruja abi utota ya stehi mze mustwahi utota ya stehi wazee wa hebavu do bimru mdomba ujo kaujambe kana Ahmad Ashamfi yetide kina harume bajini hau harume domba baisho ngenge yabo ndani hahe tranquille nge le tranquille kika turoha shawo mndu wa urelo shawiri yabo abile ongonzo uje domba kutwanza uone Ahmad Ashamfi kutwanza uone mze mustwahi yabo ngojo kauja ngojo kaubulomba mbajinije ngojo kamba we mdombaje abieti mdomba kana uparoka mdomba haukazibire za ukaye mdomba fadhali kabada maji iyo mndu naje hata yareleze hata kabati mndu kaushida yareleze abonge garka hanzaru one senya sahabana harume aferi ya domba ino tubaraka hanzaru wasuli ndondondo ukana rieshele zize bo domba ukana yemri atiele fitna zero la huse domba e domba ya rendwa tindu yo hambo usfama di belu tindi la weha ye hambo abi Musa wao wana wafumbuni na singari jua ukangabo wandu wenji wafumbuni watojibi waneze rongo hizo haukarizi wono dekina Hashimu wa Said Hassani riwono sikuwa belu ya rumia wa baba wa mezi wende wala bada maji wa roha delegation njema ya fumbuni wende wamba ukane kamga nyandongo na mripare kanga nyandongo bwa bada maji na mripare Bakar Jakubalizo za hamba mfanyiwa yabo leo bwa bada maji nyinyi wandu wa ukamjusezi twa wanankatoto wanzo warongo webanu leloni wadote wana barababa mwakaze bahanu pasuke bahanu wabanamaji mwaniwa wabanamaji mwoneso waturu nengazija kamili usukubelu ya kahanza ya mdende nitindu mzaze wa hemba jini fumbuni hajuha wadembeni wajuha wambeni wajuha washili wajuha waja wambatide na mna iyo wabanamaji ne kamga nyanrongo na mripare yabole lo inu bwa domba bwa banamaji
nganyi hakumjuhe mtidi waze kabala belu wae hende hajireli no mji wansini mapanga ya unguo mji wansini mapanga hata ya promete baadhi ya wandu wansini mapanga ukaharingujo ka utwalibu ro waziri ya beheba wansini mapanga izonga wandu wansini mapanga wambilo azo no iliye bajiye balbala sha Mwenyezi Mungu henamna ya hanse miji hanyu ne miji hatu ne kana ukiri mndu sabena ya jihari ngwanzo ya ungumbi jihatu belu sensa we sabena bana fasiri ya belu ya beluha linu jindu la hitwali tsonamba hindo itwani abongele weke na ukiri le jindu la sabena li jihari ngal li ungwe miji hatu li ungwe tukubanu zenongo wo belu yazifanya harume domba zenongo belu yazirenda harume domba ngela dimwa domba dingo himjuhe muonese utukivu mlonuo parce que belu ngwanzo ya mrumieni daina bi wamredeni tsihindu halafu leo inu ngwanzo ike harudu wa manzoni izonga rujua banu azali haja leo ngam aminu ke sesio ya bulo wa l'assemblée et que dossier ya domba ke ja katwa shawiri ngam joka azali ngujordia ya ngujordia he usi ujuma wo ya lonuo so mabelu hauka belu ngwanzo waru mi strategy ukangela dimura isi ende bana majila domba ende swale jumaranzi ike hama bala wodu atahao na banu azali hesa hende bana maji haswali juma aliburu hanu miwa ministry halali kaba aliburu alika azali hende haswali juma iho haundusheo harengwandro hasibabu aliburu nuwandro hahe wale ze alifada wa wahimilia zenongo hizo azali kaja hundo ni problemu hende haswali juma iho belu za hindi wanzo azali aja swali mbajini utombala onda fumbuni kakweli wona rongoza shaka we mhara utimbalie onda iho alafu belu bwa kakatusubuti yabe azali fumbuni katutaha ekajibi wabake mundu mbajini yabe azali mji mndwajina haukana yo ani akakatujua umbe hafumbuno hao yabo bahi ngutona kabala yemije pia ndo ya hondeshe wandu wala ngondu herize daraja na banu Mwenyezi Mungu atukuzo wandu wote pia lewo inu belu ngao yabo rangu 2016 ngao yabo ngao tindila we haba kutina hata marongo baisho ngojodo liba wandu lekina wala muhatu wala fundi wa sharabu wala wajabala ani wajama uhuswifu wahuimbia bure hasababu dimili mbajide mdu jamansuri kweli mdu jamansuri we mdulo na dignite we mdulo na ndongo mansuri hodembeni nguli wa honko deni ni abelu shakatina hata manongo ya kontrao hanomewa ila parce que ila kabaja paroka conseiller politique wa directeur de cabinet shali inu ikautungwa abo belu nguli wa iho aibiho hata envelope hamnika mansuri honko deni rango siku ya mnome hata leo yabo leo mansuri kuna kauja ujeuri nikeleso urinikewe karibanu wewe ngede dole ankili haweche ukabanu wewe do ulo na hanyu andraji haweche ukabanu wewe do ulo na fasaha haweche kabati mdu to na fasaha ngarujua hurongoa ngarujua uze ngarutunda uze nongo ngarizijua kuna usubuti ule amini ukango uliba ho SMPSF hao ngabo banki ko uliba wo uliba nkodeni ni abi ai ni belu ko mwezi ufu yeto unika nkodeni tujua rali ngapi tujua 300,000 tujua 250,000 yamfera shanga mjuo kana mansuri hano mi wa conseiller sha mansuri wa conseiller wahe unu kauti harumwe organigram unu totungwa yabo bo atungwa yabo belu ngumniko honkodeni abongo jodo toba baba yahe yamba izanza wewe ni maslaha sha mansuri kutina leso ya unika wa komori wa hurambu wa tabiaho wa komori wa hujua wa tabiaho bo mansuri wa komori ngwa jua wa hanulio ukana wewe ngao yabo bahi ya entere shaku zendrabo uzambao nezenongo uzambao izo komori ngwa jua hata ngaba hamre mndungu tukiwa wandu we na video ya haho wandu tuba he ndo idola bwana wala ani zenongo sawa wandu waele wao donc kamna kauja wale wabano njemuri nikeleso wakati wa hanyu wiri haba hangar lindao dialogue inu bire rijeri wone kamgwa benze esdola wanabo zijeziane shaw wakati wa hanyu sawbiri wandu ngwa nganyi bilili juu ra nyimlo harmo gouvernement ra nyima kawdo vay makoti bleu zenongo za hanyu ngizo bilili juu haukaza li hamrambuani pia azali ngumjuoni pia ngujuze to sheda za hanyu ngujuze to bia za hanyu ukanyinyi kamtina hata manongo kamtumetriza hata malaoni hanyu afadhali komirani mwapuha afadhali komijini mwapuha umembavu yanyu garjua ukana belu ngao yabo ngujodo to baba tindila weha shakutina hata mafikra yao kabati mdu utojua kana belu kutumetrize fumbuni kutumetrize mbajini kamili afadhali kawa itahidi hao mijindwa jina sha yanumaridhiki ndio umakusudiwa yukarna ushindari wanenezea Mwenyezi Mungu shana mdoju wa ukana azali ngumrambuoni ndro ngumjuoni ndro na anangarijwa wakati matale fitna ili alibura ya tolwa o wizara Junaidi hawana bwana hata Parozamba yarengo wizara ula kaja shinda
ukawa manazalia tumshinda ya tumnika dabukana ngujue tabia ya Junaidi shagaru ongari amini ukana Mwenyezi Mungu ujojailia inti hatu wasuli salama iroho mihono ni mavayu wanu kamgwa benze yajailie Mwenyezi Mungu yarinike hikma njema yajailie yarifungule miwango ya hairi na baraka haini bahanu mjihunda wa komori watukufu Mungu ngujo mnusuruni ya muhafadhini yajailie mkemengoni mwaruma wa Mungu insha Allah taala mbeboni maudu amfikiru kana ika ngardo utaho ni wandu mwajua mwezi na mrejuze babanu ngarama si romantika ngaboze balbala wandu kutujua ya mwarafangio ndira wandu kutuko haba maudu wandu kwamba yele mfumbili ra kartishina surete ndojibi wanyu wandu mloyimo muri juze ukabano mwarafangio ndi lijerifunge haukabano mrefunge tumu ya mwarafainu mrefunga ngusamihilo madhambi ya mahayabira na mahaijao abongere tupara wandu pia wadunge watunde ili wafunge tumu yenu ikani hairi nasi Mwenyezi Mungu ajalie nti hatu ike salama ike yarmo salama Mwenyezi Mungu ajalie walo tumba Mwenyezi Mungu abaonraume wanzu wandu washemgwa wabe ngardu wana tena insha Allah taala wassalamu alaikum warahmatullahi wa minkum.